Hai NANGLUNG. Jadi video ke kelas 10 chang này. Nkau stream ngô mei chỉ ra rằng ada. Nah, aku video ke class 12 chang nang science, commerce, arts. Pokok lo nè, nang kong phui cái tây mei về. Irang ada ko ai ke. Nah ke, phải làm một cái science stream. Nang science stream ko này. Bây giờ cái nào đó PCM này PCB ra. Nang PCM koi nang kota teu se physics chemistry maths koi nang kota teu se nang ka AI reheige da kota teu se kota teu ne nang AI reheige nang gu career je valid bamu mehna riam te hangai ne suppose teilu ja yena rang keu palang je electronics and communication engineer, electrical engineer, computer engineer, robotic engineer, civil engineer, aerospace engineer. Agam aja nangna AI do ten rau da. Aja isang ko da aja nangka company kedi bega Apple, Microsoft, Google, Nvidia, makchai India munggu company Tata gari ura mereka saraga nangka AI nyada na. So jene nang PCM ko na hangge advantage lada nang na apo rame koi makan le magata saraga ibula reda AI go line ge samgana data science, cyber security, blockchain, app developer, web developer, product manager, ano ja makira da AI, LM engineer, stack developer, makchai nang na ai engineer go line ke tel lakan le sarakala re da non engineer field ke le nang PCM ko lulu le samna chipai ta ne kan nang NDA ke apply te wi NDA ke ko kan nang ko ta te wi se Navy, Air Force, Army nang go ai option la nang ta ne Navy ta ko da teacher le nang te wi school ki ram ge university ibega nang professor lete wi researcher lete wi nang physics nang main domain physics ke nang takoi researcher te wi pro china chemistry leda maths leda pharmaceutical le nang takoi forensic lete dai wi pilot लेते हुए, lawyer लेते हुए, architecture लेते हुए, की करना है, बस ऐसा रहा गला, नंगे पकना है, PCB, physics, chemistry, biology कोई ना नंग कौन को जाते हुए नंग medical line, रहे line के तक नंग MBBS क्या में, MBBS के नंग को जाते हुए जी डॉक्टर line के तक Doctor teubui orang da doctor lesi kya tu cida MBBS ko da si MBBS kya ra so ga NEET exam nang class 12 pass te ne NEET exam pass te lo na MBBS kya ko da nang chite lagle ka ne dentist meiii gu nurse te ne ka ne BSc nursing te wi da ayurvedic gu le ta ko da medical line BAMS ka tu da physiotherapy pi ma ngai chi mang nu bin ma le te wi da mangai mimic gu doctor le te wi da paramedical nang lab technician le te wi da hospital ke nang ka x-ray CT scan MRI DEXA scan PET scan radiation apo ramaja lab technician ne te kan la da agom le te wi da nang na non medical rehegu nang na kya lakan le magda jat saraga da suppose nang ka AI rehega ja isang ko da ai lang ge biotechnology, microbiology, genetics engineer, agriculture and environmental, forensic, horticulture, lawyer, nutritionist,
physician, physiotherapist, psychiatrist. Hello sir, nangna teaching line ge, tani kanya teacher lete wida, professor lete wida. Commerce kana nang kong kota tu se. Commerce, sebisa nangkang tenda line nya lah, nangkang line nya lah. Company gede ya, government office ke makchai, saraga international MNC multinational company rangge, nangka computer teachilu me, agale computer nanggulah computer teachilu nanggu maths le ya nangla calculation je, aku ramete na nang kongko tu se, BCom, BBA. Finance nangna law ko tani kan ya ile ta ko da LLB le kya ida na nang LLB kya le nang ko je company law specialization le to ida nang management ko tani kan MBA alo je retail and supply chain UPSC makchai state government go exam leka wida grade level go competitive exam ram le job ram spora ma koi makai ne management line gele sara gala da tourism management hotel management event management aviation hello entrepreneur pa ko chumba nangna art ko nang ko ta to ngose galang ge competitive career ke nang tani na direct job ngone na nang ko te wise civil service exam ka da samane IAS me IPS me forest ute me through UPSC bank ke nang job te da makchai central government go job te ne ka ne SSC ke nang kai da makchai nang ne content nang na raw nei na chigle sara gala da journalist, content writer, copywriter, author, besi book ramelo robe, public relations, brand gede go Ndaigum spo management de kuram durang la, PR kachoda, creative and design line ke nang tani na saragala le chigle, graphic designer, fashion designer, interior house designer, product designer, fine arts kita nang artist le to ida, painter le to ida, singer, dancer, performing art ka zat me kela da nang na teaching ko tani na teacher, professor, lecturer, researcher, historian, psychologist logo te ni na nang lawyer te wida makchai social worker NGO gun le te wida makchai political analyst le nang te wida saragala da me kela da rang ke kamla ka le ja nang ka AI go reheige nai ko relevant go me so ta ne forum da no te ke da AI reheige chimak do lakpe skill LACHAI computer basic chira computer Ndaigum meiii basic advanced level chima le basic level chira AI chatbot Ndaigumje use teura chira AI use tebege effective prompt Ndaigumje rami chira YouTube ke saragala da ang check nang search to na me ki ngoda communication chira Ndaigum jam random programming apoje develop teura nangu skill get care mastery teura samgane public speaking game samsa game lete game nairege editing game photography game coding game makchai dance game kan thaba game
nanggu skill get keje mramen sa changlak priya nanggu si je nang te chiba bamra nangna makha chiba se tomi king tomi na apo channel lu nang support pe bamra